Салом алейкум, тоҷикёри олам. Амин коре ки ҳоз дар асри 21 пайдо шудааст, рӯ задааст, амин худризоии духтурҳо мефаҳмонанд. Духтурҳо мефаҳмонанд. Дирӯз якчанд видео тамошо кардам, дар амин чизҳои тиббиро тамошо мекардам, навигариҳо, пешравиҳоро. Лекин як мусибат аст дар асри мо, амин худризоӣ. Духтурҳо мефаҳмонанд, ки мисол ки ба импотенсия мерасонад, ба безуриётӣ, ба бемориҳои рӯҳӣ, рӯҳи равони инсонро вай мекунад, хароб мекунад. Баъд майнаи сари инсон мешавад, ки рафта рафта чӣ шавад? нест шавад. Ҳамин оқибати гуноҳ чи аст? Оқибати гуноҳ, оқибати гуноҳ ҳамин аст, ҷазои Аллоҳ таоло аст. Қавми Лут вақте ки вай кардан, мард ба мард зиндагӣ мекарданд, қавми Лутро Аллоҳ таоло чӣ хел нест кард? Қавми Лут алайҳиссалом шумо қиссаша медонед, ки чӣ хел худованд чӣ гуна нест кардагиам онҳоро. Вақте ки Лут алайҳиссалом ба онҳо мегуфт, ки мард ба мард чӣ мегӯянд, ҳамҷинсӣ накунед, онҳо мегуфтанд, ки ту ки ҳастӣ, ки омадӣ ба мо гап мезанӣ? Чӣ хеле ки дар комментариҳо менависанд, ку ира девонахона барен, ҳам хеле гапҳо мегуфтанд тарафи ҳазрати Лут алайҳиссалом, ки ту ки ҳастӣ, омадӣ ба мо гап мезанӣ? Баъд амин ҳамҷинсӣ ки карданд, алоқаи ҳамҷинсӣ мард ба мард, Аллоҳ таоло ба Лут алайҳиссалом хабар омад, ҳазрати Ҷабраил хабар дод, ки бо ҳамун пайравонатон байни аср шум бароед аз ҳамин минтақа, ҳамин шаҳртон, пастон нигоҳ накунед, гашта нигоҳ накунед, ки баромадарзамон аз паси шумо ғазои Аллоҳ таоло, ғазаби Аллоҳ таоло ба сари ино мебияд. Бахшед, ғазаби Аллоҳ таоло ба сари ино мебияд. Инҳоро худованд нест нобуд мекунад. Инҳоро ҳамихел Аллоҳ таоло чӣ кор кард? Ҳамин хел омад ғазабе, ки замин ҳамин хел бардошт, ҳамин хел бардошт, ҳамин хел замина, ҳамин ҳашаротҳо чун омадан инҳоро ҳамин хел ҳамла кардан, замина Аллоҳ таоло ба амри худованд бардошта шуд, онҳоро аз чаппа карда ба таги зери замин гардонда шуд. Барои чӣ? Барои ки ино қонуни худованда чӣ кор карданд? Ба зиддаш хестанд. Ба зидди қонуни худованд, ҳозими ҷавонои ба зидди қонуни худованд ҳамин хел кор карда истанд. Худризоӣ дар ягон қонун нест, дар ислом ҳаром аст. Ин худризоӣ ин ҳаром аст. Мегӯяд, ки рӯза гиред, наметавонед оила барпо кардан, рӯза гиред мегӯяд. Намегӯяд, ки равед суратҳоро тамошо кунед, видео тамошо кунед. Ин гуноҳ аст. Ин зидди қонуни Аллоҳ таоло аст. Касоне ки шумо мекунед, бояд ба шумо хабар расонем. Хаста мо ки ба шумо хабар расонем, шумо бояд ки аз ин даст кашед. Вақте ки шумо даст намекашед, ку Аллоҳ таоло ғазабша меёрад. Ғазабша ки овард, ба сари ҳамун шумо барои инсонҳо меояд, ба мо намеояд. Ба мо касоне ки риоя мекунем, ба мо касоне ки хабар медиҳем ба шумо, ку ба мо ғазаби Аллоҳ таоло иншоалло ки намеояд. Мо дар эмин мемонем, баъдам шумо касоне ки саркашӣ мекунед, бо ҳам кортон давом медиҳед, ку ба мисли замон чӣ мегӯянд, давраи замони ҳазрати Лут алайҳиссалом ғазаби Аллоҳ таоло меояд. Ғазаби Аллоҳ таоло меояд, мегӯяд, ку ғазаби худо ки биояд, садо надорад, бар сари банда ки бизанад, даво надорад. Баъд ғазаб меояд. ғазаб чӣ гуна меояд? Ин аллакай духтуро маълум кардагиянд, ку ин ғазаби Аллоҳ таоло нест, магар ки импотенсия инсон мешавад. Ба занак наметавонад. Араб бача пеш аз зангирӣ карда, бо ҳамсараш 2 сол зиндагӣ мекунад, ягон кор карда наметавонад. Импотенсия ғазаби Аллоҳ таолост. Бале. Безуриётӣ, фарзанд намешавад аз он бача, аз ҳамун духтаре ки ин корро мекунад. ғайри ин рӯҳишон нест мешавад, равонӣ. Бо одамо гап зада наметавонанд. Ту чӣ гуфтӣ? Сара вайрон кардӣ, хеле гап назан. Бира усы. Гап задан намефора, гап назан, исусу ҳамхелӣ мешаванд. Баъд бо падару модар гап задан намехоҳанд, бо ҳам чӣ мегӯянд, синфҳо, ҳам курсҳо, ҳамкорош гап задан намехоҳанд. яъне чӣ хел Аллоҳ таоло ғазабша нишон медиҳад. даво надорад. Барои ҳамин Аллоҳ таоло ба мо чӣ додааст? ақл, фаросат. Ақл ва фаросат маъноиш чие? ҷустуҷӯ кардан. Ақл фаросат Аллоҳ таоло барои мо додааст, ки бояд ҷустуҷӯ кунем, фаҳмем. Мо ба шумо мерасонем, ки мисол ки ин гуноҳ аст. Гуноҳ аст. Яъне ки ино ба монанди анамо зино меяд, ба зино наздик нашавем, ин ҳам дар ҳукми зино медарояд. Ҳамин чи ҳам. Ҳамин худризоӣ худ ба худ зино кардан ҳисоб мешавад. Ин фикри шахси ман аст, ки худ зино, яъне ки худро одам худаш хуша
چیکار میکنه؟ و گفتیم خودشون با دخترها میگن که فهموندن که خودشون ریزو کردن. ببینید خود ریزو کردن این خود ریزویی نیست، این شیطان خرسان کردنه. این غلام با دختر گفته در ویدیوش که اینا غلامی هم چی میشن؟ کور. هم کوری که میکنن که غلام هم کور میشن. در اسلام چی میفهمند؟ غلامی شیطان اطاعت کردگی میشه. حالا که وقتی که ما دعا خوندیم که حاجت خانه که در اومدیم دعا خونده که حاجت خانه که بر اومدیم شیطان ما رو اعلان کردن نمیتونه که ما در اطاعت شیطان در اومدن در اطاعتش در آوردن نمیتونه ما رو ما در اطاعت شیطان هیچ گفت نمیتونیم در اومده. برای که ما در دعا در آیت در نماز در روزه در عبادت با دعا خوندن حاجت خانه می‌داریم، با دعا خونده حاجت خانه بر اومدن دعا می‌خونیم، از خانه بر اومدن دعا می‌خونیم، به خانه اومدن دعا می‌خونیم، بعد مگزین در اومدن هم دعا دارد. و چی میگن سفر کردن دعا دارد و شما رو در ویدیو گفتگیدم که میسوده سفر کردن چه دعا می‌خونیم. همه اینا دعا داره. همین حرکتایی که ما در دنیا می‌کنیم همش با نام الله تعالی آغاز میشه. از خانه برای چی میگیم؟ بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. وقتی گشت اومدیم میگیم بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا و ربنا توکلنا. همین دعا رو دیدش که میبریم همون ماشده کلمه الله هسته. در بزرگ در اومدن چی میگیم؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. در بزرگ مگزین در اومدن دعا دارد. دعاهایی که ما میدونیم و میخوانیم اینها درون ما رو ایمان ما رو چی میکند؟ به قوت میکند. ایمان انسان به قوت میشود با یاد الله تعالی با عبادت هایی که ما میکنیم. با ایمان به قوت میشه ضعیف میشد که از خداوند دور شدن، از ذکر الله تعالی دور شدن. بله، یوتیوب برای ما فایده دارد که چیزهای منفیتناک تماشا کنیم. من دیدم ویدیو تماشا کردم درباره این خودریزی خیلی معلومات گرفتم. فایده داره که چیزهای فایده ناک تماشا کنیم. از ضرر داره که چیزهای ضررناک تماشا میکنیم. ضرر داره. عقل پای دولت است. ما باید چیزهایی که فایده ناک رو باید تماشا کنیم. چیزایی که ضرر ناک باید که ما دست منقطع این طرف باید کنیم شه این طرف. چیزی که ضرر ناک اوسش کنیم، چیزی که فایده ناک رو باید تماشا کنیم. میخوانیم که موضوع چی هسته. موضوع رو انتخاب میکنیم تماشا میکنیم. انتخاب قد تماشا میکنیم. اول ویدیویی که میدم که میسو را موضوعش در پایینش میبینی آخی موضوع پیش موضوعش ای ویدیو کلا میبینی است ای ویدیو میداره سو نمیبینی که چی نیست که میگذرونی میبینی که سو نیم اوریون چی گذرونی تماشا نکنی. این اینه که از ایمان انسان وابستگی داره، از خدا ترسی انسان وابستگی داره تماشا کردن نکردن. ما اگر 124 ساعت شده به شما بگیم که شما خودتون اگر کوشش نکنین که این کار هم خیلی دست به دست نمیآید. از ما رسانیدن است به شما، از شما عمل کردن. خب میندارم شما برای تماشا کردنتان. سیاست سلام خان و سر بلند باشید و لایک подписаться و پدیدیسه فراموش نکنید.